family sicabanga ukuthi sithathe inyathelo kwenyalo sikhombise ukuthini sifuna president Ramaphosa. Okay. Ngokufisa kwami vela kahle kahle sine founder yethu yenkomazi parliament seyivile ikhalo tethu lo arrange Ntongetindo kithi siyamkela ukuthi inyalo inkomazi shutdown ngathi yasifanele ukuthi siyende ngoba kahle kahle abasifa thina sibahlali basenkomazi. No, iyavakala Commander Morning. Mphathile omkhulu ngicela kubuza manje ngokuthi ningene abanayo issue ukuthi umuntu walakhaya eSouth Africa usebenza noma emaplazini atholakala ukuthi imali bayafula or noma bayafula noma ukuthi akaphathwa kahle noma ngase kumaplazini kuphela kodwa nje nalathi itolo akaphathwa kahle. Commander Morning. Mphathi sinema cases lamaningi ebasebenzi laba underpaywako. Bakhona la ekhaya ngabali ngibambe emoyeni ngimkhumbude kancane iShoprite Pick n Pay eningwimpi yasemalelane ihleli naye home affairs laduzane la uyaya home affairs ayo verify lapha bara still basebenzi bayakhala ngayi take over mphathi esembekela iexample asabeka umlingani wethu. Mina ngisebenze kakhulu kulama plus la enkomazi akekho la ngangitshela ukuthi el plus lengaladi nalamaqhinga wonke la kulama plus ngawadi. Yes mphathi. Lama ungakhuluma ngemali kulaba la uyaqoshwa emsebenzini. Ungakhuluma ngemali ukuthi imali lena incane uyaqoshwa ungaya kaleba batakujikajikisa bakujikajikisa bakhombe le mali basukushoda liphepha leli kushoda liphepha bafuna uzophelelwe imali yokugibela uye. Ungaya futhi kaleba batokutshela ukuthi sine shortage staff. I remember we go there basitshela ukuthi bayi4 la enkomazi la. Uyakubona. Department of Labor uthi una 4 ema employer. Former employee 4 Nkomazi the whole Nkomazi inspectors ayi4 sinebantwana abafundzile laba educated bahleli ama qualification badali ba waste imali bahambisa abantwana esikoleni ngawo lamatamatisi bewathengisa nyalo la wena government avumela lama Indian ukuthi awathengise etitolo. Mphathi ngibuyele lapha kule basebenzi kunabo so contract labanicashwa ngilabo ilungu bema plus. Yes. Labo so contract abanado ukuthi mbepha kufanele 1 2 labantu labasebenza ngaphansi kwalama contract baba underpay. Uyakuzwisisa? Yes mphathi. And umuntu uyafika kunale issue ukuthi bathi hamba uyoboleka iID yakamakhelwane ubuyito ongena ngayo mafuna kusebenza. Kahle mphathi issue lesebenza la emaplazini. Ngibona kwami kahle kahle imase sithi siyayithatha le position eziparliament bathi bayibeka lapha emaptafuleni ebukhosi bemasipala. Ngicabanga ukuthi mina wonke lama officials singawaqosha thina siparliament singene sisebenze inkomazi ingayitshintsha ngenyanga yinye. Inyanga le1 inkomazi parliament inkomazi community nayo ingabenefita ngemsebenzi. Ngiyakuva Mhlonishwa. Commander Mphathi la ngiqhubeke. Yebo. Kunale slogan lebamaso lebasikhuluma uma bahleli ema office bathi umuntu wala eSouth Africa akafuna ukusebenza. Akafuna umsebenzi. Ayikho. Ngifuna kuyibeka icace. Umuntu wase South Africa uyakwazi ukuthi kufanele abhale emalini eplazini. Uma ufika wena umbhalisa 150 angeke avume. Ubese uyayigucula uthi wena akafuna umsebenzi. Ingabe le mali lombhadala yona ke. Ngibuye kule issue yabomagawulana basimagawulana zesikaskile. It's not a scarskile eSouth Africa, yes. Njengoba ngisho sisebenza kakhulu emaplazini. Kuphela uhulumende amembe umthetho. Yebo. Lo sho ukuthi bomagawulana bahola a minimum wage leso. Commander Morning. Yabona mina ngizabe bomagawulana ukungena emkhathini. Yebo mphathi. Mina ekhaya kithi line 4 la itulu la babokhokho wethu lababuya eTenbush. Makwami waphuma stand wayele standard inde ukustand sokuqala lemangweni before kufika imayini esihluku betawo. Yes. Mina ngikhule nami babe wafika kudzala le South Africa beseka namaphepha ala bengihamba naye ngogawula moba mina. Babala ngemaketane. Iketane mina ngisebenzile mina besibhala 60 rand. Angathi kumele likhaste apartheid besibhala 60 rand mina bephela liviki nginabo buma 700. Ngisafunza isikole mana ngigcina ngiyekela ngoba vela bengasi dino ufuna ngisinhlanzele bene ukuthi ngibuke isikole. So if government atoletha kahle lo mthetho ukuthi abantu ba rate imali kahle singaqhubeka sisebenze emsebenzi eminingi. Singaqhubeka sisebenze. Ngazanya kusireportile la kune case lapha bathi net plus le Combat Port la Commander Morning nale plus lady.
siliripotile ka Home Affairs uma baye bovala lapha agrodata agrodata Okay. uma baye bovala eThamahawk makufika Home Affairs and Labour ngithi lesa requesta lencwadi ukuthi bahambe boyenda inspection lapha but lena bakaye basebenzi bale South Africa kude namunye lo registered lapha mara nanyalo Labour uhleli uhlalele kusenona for ama employees siyakhala vela thina sibahlali basenkomazi kahle kahle bahlali basenkomazi funa si understand ngicela ukuthi iParliament neyivisise ni understand ukuthi thina inhloso yethu akusululisa abantu laba ngalamaphepha abahambe government akalethe irate yethu kubantu bahlali basenkomazi njalo njengoba siya kuma voting ukuthi awubona batolo bakhohlisa bogugwethu ngemahiya babakhohlisa ngetingubo angeke sidle tingubo umnyaka wonke Commander Morning Commander uma ukhuluma sona nginokubona lenye ivideo lapha mara sesiyamvanyana lenye nje inhlangano ifika lapha netingo mfowethu babophakisa tingo kuqala nje ungasutha ngesingo Commander Morning mhlonishwe Commander ake siyibukeni kahle lento ne thine la kithi enkomazi sifeyilwa abaphathi bethu uma sifeyilwa abaphathi bethu ungakusho njani uye ku media briefing uyotshela imedia ukuthi enkomazi bahlalisekile bantu ungakayi ubita kuphela licecebane lalenhlangano losebenza nayo ukhuluma emalo awubita umphakathi wonke so uthi ihlalisekile naku lapha enzaweni yasenasi kuze kwadubuleka umuntu washona emuva kokuthi babeke imedia ukuthi enkomazi akunadinkinga umuntu nawo ngiyawushonile baviva njani kungamadinkinga enkomazi itinkinga tiningi Commander Morning ngicabanga ukuthi mina baphathi bami yalo lendlela lekhona ngicabanga ukuthi let's engage the tax association and request ama taxi ivillage nevillage sishaya itandla siphaphade ukuthi abasinike itransport siye nika masipala wethu la enkomazi Nkomazi municipality we need to close the offices because they are not working they are benefiting themselves yes they don't care about the community yes they like to drive expensive cars but while thina sihlupheka sibahlali basenkomazi Commander Morning mara isikhathi semavoti basifuna thina ngifuna kuyisho ngigcizelele mina le uma ukhuluma ngemedia briefing ukhulume ku media uqambe manga ungumphathi akusiphoso lesi manga Nkomazi siyakhala ngemandi la umfula la kithi undlula khona la mandi kude ngibutile mina emuva komalanga ngathi uma nifaka lama pipe la niphonga ukupasisa amathende emapipe atawuphuma kwapi manje kube lama pipe la ayitolo akaphumi manje mara ngala nifaka amathenda emapipe mina ngoba lamathenda kula kudliwa ngawo I wish ukuthi ngize ngilanze eBanyasa ete enkomazi ato operator for a period of 6 months because ngiyambona lo baba uyasebenza nanyalo usho ukuthi ngaba khona litshintsho ngaba khona litshintsho nanyalo nje ukhiphela enye invoice lengithandzako mavele amnanzi ukuthi yena uyaqela ukuthi abantu labangaphandle banganamaphepha abazame ukuthi bagije basengafiki athi sekafikile sebagijimile but thina kude lenkomazi kwamasipala kude nalo sahambile athi ngiyalimela abahlali basenkomazi ngithi labanganamaphepha bahambe sineyabo ma truck drivers siyasogola too much leyo department yasogola too much ngibile ngi-truck driver mina but the way nyalo government wethu as-operatela ngakhona le asihlukubetela ngakhona siyanicela abahlali nanyalo ngisa requesta futhi tax association yaselibombo MTA siyanicela baphathi ukuthi sinibide ngamagama babenkulu sikuhlonipha kakhulu ngiwavile mave yakho ukuthi uyayisupporta lelo leli bahlali basenkomazi nathi siyaqela siyafisa ukuthi naloma kwenteka timashi lekhaya enkomazi sinike iplatform ukuthi nikhone kusebenza ngoba lamatekisi abhadalwa siyayivisisa simo sethu but njengoba masipala wethu uyasihlukubeta siyaqela kubambisana nani siyayicela i-transport siyayidzinga kakhulu Commander Morning masipala wethu wasenkomazi akasilungisele lapha enzabeni yalama tax association nalama meter tax la khona lapha enansi lolidlame lelwentekako lokulwa kwabo nokubulala kugcina kubulalweni asikufisi ukuthi kugcine kufane nalenye iprovince lengeke ngibale abalizame kuyilungisa baxoxisane nalaba bemalokali nalaba bema-tax i-tax yabhadala amalokali akabhadali lutho kepha bahlale phansi ba-reach-e i-consensus lekahle letawuvuna omabili lamaphathi isicelo sami lezi ukuze bangahlukubeti bahlali bamaphethelo asenansi Phakama Msholozi Nganini bahlukumeteka abahlali ukuhlukumetheka kwabo uma banganathi igitshela kusuka lena uye esitolo kuyinkinga mphakathi ngicela uhulumende waseNkomazi
nemaphethelo nawase-province eNelspruit eMbombela ngicela bangenelele kule issue leya Vela thina siyakhala kakhulu ukuthi siyilungise. i-province kahle kahle ayike ibe ne-media briefing ibite SAPS, ibite Labour, ibite Home Affairs, ibite wonke ama-stakeholders, wonke ama-NPO, ma-NGOs kudzingathe ludzaba lasenkomazi leti khala ukuthi bahlali basenkomazi ngoba la inkomazi lakithi akwende inkongelo mara ngale jozi siyababona bababita labantu bathi asesifikile sesi-Home Affairs nyalo siyacleana lidorobha nyalo siyenda 1 2 3 le nkomazi yini bathi kusibitela amaphoyisa ashaye ngama-rubber bullet phela into labayatiko ama-rubber bullet nakwami ushonile ashashwe nge-rubber bullet ayalwela imayini etukwendlu yakhe latakhele ngemali yakhe lekrekako nanyalo imayini tindlu tiyakreka bathi pheshe kahle kahle lesikhala ngako inkomazi kuningi so singakukhuluma la kushonise lilanga into lekhona ukuthi kucelwa abahlali basenkomazi sibambane siyekele kukhethana ukuthi le group le mayicala something le singayisupport ayisikahle le if igroup iyenda into leti right bahlali basenkomazi le support the group nanyalo ngiyacela ama group la khona kahle kahle wonke la khona lenkomazi siyafisa ukuthi nathi sihlanganene in a one roof sithathe live linye siphume nalo sitokhona kulungisa inkomazi yethu. Commander Morning. Babukele emakhaya le inkomazi parliament sithine Commander Morning siyabonga babukele emakhaya.